Sanibona, sithanda igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ukugrafa ama-inequalities kwesibili. Lana bathi dweba i-inequality engu-y osusa u-4x omncane kuno-negative 3. Manje into yokuqala esingayenza singabeka lokhu ku-mx plus b formula. Mx uhlanganiswa no-b formula i-slope intercept form, kodwa kube i-inequality, ngakho-kena sizobeka kube kanje. Bese-ke lana asivele sihlanganise ngo-4 nhlanga zombili kanje, 4x nhlanga zombili, hayi ngo-4 kuphela, ngo-4x. Bese-ke ngapha bazosusana, sizosala no-y wethu, bese-ke nophawu lwethu oluthi kuncane, oluthi y mncane. Bese-ke lokhu kokubili lana u-4x sizosala no-4x, kodwa la singambeka njengo-negative 3 osusa u-4x ngoba sifuna kube i-slope intercept form. Sizombeka ngo-4x osusa u-3. Manje-ke singakudweba lokhu, kodwa ngaphambi kokuthi sikwenze lokhu, kunento engifuna ukuyenza lana, engifuna ukuthi uyiqaphele lana. Kumele siqaphele lokhu ukuthi lana ukuthi lokhu akuthi lana kulingana. Lo phawu lolu alusho ukuthi kulingana noma kuncane noma kulingana, lithi kuncane nje kuphela. Ngakho-ke lana lokhu kusho ukuthi kuncane ku-4x osusa u-3. Manje-ke esifuna ukukwenza ukwakha umngcele ku-y olinganiswe no-4x osusa u-3, bese impendulo kule inequality izoba ngaphansi komngcele wawo wonke amanani lawa azobe angaphansi. Ngakho-ke asenze kanjalo lana. Umngcele wethu uzobukeka kanje. Ithi ngibhale lana ukuthi umngcele wethu uzoba ngu-y olinganiswe ngo-4x osusa u-3, lona ulinganiswe no-4x osusa u-3. Uqaphele lokhu akusiyingxenye yempendulo, lona akusingu-y olingana noma omncane kuno-4x osusa u-3. Ngakho-ke lana islope salana singu-4, bese i-y intercept yakhona ingu-3, noma ungavele uthathe amaphoyinti amabini lana ungathatha amaphoyinti amabini, amaphoyinti ka-x namaphoyinti ka-y, uwafake laphayana esibaleni. Uma u-x engu-0, u-y uzoba ngu-negative 3 ngoba u-4 phindaphinda ngo-0 osusa u-3 uzokunikeza u-negative 3. Ngakho-ke nephoyinti lokuqala lethu singalidweba khona la, singalibeka khona laphayana iphoyinti lethu lokuqala. Bese elesibini, phoyintini lesibini asithi asithi lana sino-2, sisebenzise u-2. Asithi sino-2, uma sino-2 lana u-4 phindaphinda ngo-2 osusa ngo-3 uzokunikeza u-5 ngoba u-4 phindaphinda ngo-2 ukunikeza u-8, bese uma ususa ngo-3 uzokunikeza u-5 o-positive. Ngakho-ke ithi sibeke iphoyinti lika-5 laphayana, y wethu ungu-5 o-positive. Bese singahlanganisa amaphoyinti noma singathi sine-slope sika-4 njalo masinyuka ku-x, njalo masiya ku-x kanye sinyuka ku-y kane. Uma siya ku-x kanye sizonyuka ku-y kane. Ngakho-ke namaphoyinti wakhona azobukeka kanje. Nalelinye iphoyinti lana sizofaka umugqa umugqa lona sizodweba umugqa onamachashaza ngoba asiwufaki. Ithi ngidwebe kabusha, ngidwebe kahle kuzobonakala lana. Ithi ngibona, ithi ngiqale la, umugqa wethu uzoba kanje. Umugqa lo onamachashaza asimfaki umugqa ovalekile, sifaka
amachashaza ngoba akasiyingxenye yempendulo yethu. Impendulo yethu ukuthi u-y mele abe ngaphansi kwalokhu. Manje-ke kunoma imaphi amaphoyinti ka-x lana ne, ungathatha u-4x osusa ngo-3 uzogcina alaphayana emgqeni. Ngakho-ke nalawa amanani angaphansi kuka-y, wonke lawa amanani lawa engiwasitha kanjena amanani angaphansi kuka-y. Bese-ke lana njengoba sesiwabonile amanani angaphansi kuka-y, lana ungathatha noma yiliphi iphoyinti la kulamanani lawa ukuze ubone ukuthi liyagcwilisa yini. Thatha noma yiliphi iphoyinti kulo mugqa lona la lihlukaniswe khona. Thathe leli phoyinti lelo, asithi lana sithathe u-0, sithathe iphoyinti u-0,0. Manje-ke lana uyabona lokhu kuzokunikeza u-3. U-0 akekho mncane ku-3, ngakho-ke nalokhu akusiyiqiniso ngoba u-0 akekho mncane kuno-3. Yingakho lokhu singakufakanga la emgqeni lona owamachashaza, yingakho kungaphandle laphayana emgqeni. Manje-ke singaya kolunye uhlangothi lomngcele, asithathe iphoyinti lana, asithathe le phoyinti leli lana, asithathe leli ngoba leli angu-2, leli sithathe u-3,0. Asibone lokhu kumele kusebenze ngoba-ke kona kungaphansi kulo mngcele wethu, kumele kusebenze. Ithi sibone ukuthi kona kuzosebenza yini. Lana-ke u-y wethu angithi ungu-0 bese u-x ungu-3, ngakho-ke nasizophinda ngo-3. Lokho kuzokunikeza u-0, lokho kukunikeza u-12 ususa ngo-3 bese kukunikeza u-9. Ngakho-ke lokhu kuyiqiniso ngempela. U-0 ungaphansi kuka-9. Lokhu kuyagcwilisa le inequality. Manje ngokwejwayelekile uzobona lokhu njengokuthi kulingana. Uzobona lokhu njengokuthi kulingana, udwebe umugqa umugqa lo womngcele bese uyakwazi ukubona impendulo yakho-ke kanjalo-ke. Uphinde futhi usivakashele kwa-ClickMaths uthole ezinye izibonelo zezibalo.